Alright, for today's video, balik sa tag for today's video diri tanawa lang yun nga video perting lamian itong ipalitron. So, time check. Alas 6:02 kadlawon. So, ngita tagon sa itong pamahaw ron. Ato tag merkado, ngita tag isda. Yeah. Ngita na lang sa tag kinason kung lami kinang kinason sa abon eh. So Domingo adlang Domingo. So relax sa gamay ron kaon tag saktong pamahaw seafoods. So uyog taron. Pero Saya dari Gum kaya akong magkanaw. After ato mo palit sa atong pamahaw ron, apit sa tag pamahaw diri nga tinuod diri ay. Kasi familiar diri napita eh.